Салам достор, кутман кеч бардыгыңыздарга саунд чек, видео чек дегенде аз бардыгыңыздардын микрофондоруңуздарды жандыра баштайм. Мени көрүп атасыздарбы, угуп атасыздарбы айтып коюңуздар. Гулиза, саламатсызбы? Имарова, Аделя дейт, Мухаммад, Кудус, Гүзел дейби, Паризат. Паризат, саламатсызбы? Көптөн бери угуш элек болчубуз. Си дейт, Жаркын Иманова. I am Nur дейт. Окей. Канеко дейт. Баарыңыздарга салам. Мени угуп атасыздарбы, көрүп атасыздарбы? Мага бир айтып коюңуздар. Soundcheck. Көрүнүп атабы? Nice. Good evening, everyone. This is Okutool English weekly talking club, and my name is Muna. I'm one of the Okutool's teachers. Барна кутман кеч достор, бул Okutool English'тин talking club'тарынын бири. Менин атым Муна. Биздин сабактар YouTube'га дагы жазылма жүктөлөт, ошон үчүн YouTube'дан көрүп аткан болсоңуздар дагы баарыңыздарга салам. Бул видеонун астында шилтеме бар, ошол шилтеме аркылуу Telegram каналга кошулсаңыздар, жума сайын кечки саат 7-де шаршемби күндөрү бизде онлайн акысыз сабактар өтүп турат. Ушул жака катышып, англис тилинде бирге практикалашып сүйлөшсөк болот. Дайыма сабактарга келип турган активдүү студенттерди көрүп атам. Саутбек, Руслан, good evening, hello. How are you? Кандайсыздар? Руслан, hello. Hello, I'm fine, thank you, and you? I'm fine, thank you very much. All right, I also see Sautbek here. Sautbek, hello, good evening. Sautbek. I don't think it's the same Sautbek we have. Буга чейинки кошулган Sautbek досубуздун аты Sautbek болуп жазылат эле. Сиздин атыңыз бир аз башкача экен, жаңы кирдиңиз окшойт. Мейли. Бардык жаңы киргендерге салам, кош келдиңиздер сабакка. Көп тартынбаңыздар, микрофондорду күйгүзүп, сүйлөөгө даяр туруңуздар, таанышып, сиздер менен дагы сүйлөшөбүз. Биздин talking club'тар дайыма ушундай эле эмеде өтөт, темпте өтөт. Жаңы киргендер менен таанышып, сүйлөшүп, анан кийин сабактын темасына өтөбүз. Parizat, good evening. It's been a long time. I haven't heard from you. Hello. Good evening. How are you doing? Hi, Parizat. I'm fine, thank you. What about you? I'm great, thank you. Great. Well, I have a question for our students who are not living in Bishkek. It's been snowing all day today. Бүгүн кечке кар жаады Бишкекте, күн суук болду. Is it the same in regions? What's the weather like in Naren, for example, Issaquul, maybe Talas? Parizat, are you in Issaquul right now? Yeah. I'm from Issaquul. Today weather was clear, sun was shining. Oh, really nice. Sunshine. Yeah, it was a shiny day, sunny day. Okay. Sunny day, yeah, it was sunny day. In Bishkek, it was blizzarding, when it's like a strong cold wind with snow all together. We call it blizzard. Бурганактап прям кар жаады да түшкүсүн. So it's pretty cold in Bishkek right now, and I'm pretty sure till the morning we're gonna have super bad smoke. Эртең менен кийин отоплениеден smoke жаман болуп болуш керек. Okay. Well, and I think in night it will be snow also in Issaquul. So weather forecast is it's about to snow, right, in Issaquul as well. Okay, I feel like if in Bishkek we had a heavy snow, then in our other regions we're gonna have it even more. Башка региондордо мындан да катуу болот болуш керек. Okay, мындай тоолуу жактарда деген. All right, the rest of you, some of you I remember, some of you I don't. So I just feel like we have to get to know some of them. Oh, Malika Irken. Malika, hello, good evening. Malika? Okay, Malika, I guess, has no opportunity to talk. Can I try it? Can I try саламатсызбы? Атыңыз ким? Let's get to know you. Атыңызда жазылып атыр. Сүйлөй бериңиз. Hello, I am from Mush and from Nokat. Here now it's snowing.
Right now it's snowing in Nokat. Oh, great. Okay. Азыр биз эми аба ырайынын эмеси жок эле, прогноз жок эле, Кыргызстан боюнча погоданын кандай экенин биле алабыз. Okay. Now, one more time. Нокаттан болот экенсиз. What's your name? Can you tell about yourself, please? I think it's your first time joining our lesson. My name is Автандил. Okay, nice to meet you, Автандил. I'm 25 years old. 25, okay. Well, I think we are the same age. I'm also 25. Very nice. What do you do, Автандил? Where did you learn English? Кайерден англис тилин үйрөндүңүз? Эмне менен алектенесиз? Do you study? Do you work? I learned English from internet, from YouTube, Oh, very nice. from Okay. books. Okay, very nice. Good job. Good for you, Автандил. Интернеттен өз алдынча үйрөнсөңүз азаматсыз. Башка бул жакта өз алдынча үйрөнүп аткан студенттер болсо, Автандилден кеңеш сурасаңыздар болот экен. Look at Автандил's English. He can speak. Автандил жакшы эле сүйлөп атасыз. Ошон үчүн өз алдынча үйрөнгөн студентке жакшы жыйынтыктарыңыз бар экен. Very nice. Good. 22 киши болуп турбуз. Жаңы кошулгандардын баардыгына салам. Эски студенттер аз экен бүгүн эмнегедир. 4-5 эле кирген экен активдүү кошулгандардын. Башкаңыздар менен барып таанышалы. Менин атым Муна. Сабактын эрежелерин бир аз айта кетели. Сабактын башында биз бир аз коурашып, аба ырайы, анан кийин күнүңөр кандай өтү деген нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан сабактын өзүн өтөбүз. Биздин сабакта ойлобоңуздар, бул жерде отурган 22 киши тең күнүгө катышып, анан мен эле жаңы келдим окшойт деп андай эмес. Дайыма жаңы сабактарда эле жаңы келип аткан кишилер көп болот. Ошон үчүн уялбай эле микрофонду жандырып, өзүңүздөр жөнүндө айтып берип сүйлөй берсеңиздер болот. Okay, today we're going to talk about adjectives. What I'm saying, we will talk about the phrases that will help us to describe people. Адамдарды сүрөттөөгө жардам берген сөздөрдү, сынатоочторду бүгүн бирге карайбыз. Англис тилинде негизи адамдарды сүрөттөө үчүн бизге эки этиш керектелет, to be жана to have деген. To be этишин кайсы учурда колдонот экенбиз? To be этишин биз англис тилинде айтканда, мисалы, адамдын жаш курагын айтканда, аты жөнү, кесиби, кандай экен мүнөзү, мисалы, бой узун, бой кыска же сулуу, анан тарынчак деген сыяктуу сынатоочторду коюп атканда, to be этиши менен айтат экенбиз. Мисалы, he is very polite деп коет экенбиз. Ал абдан сылык деп. Бул жерде ал сылык деп айтыш үчүн экөөнүн ортосун байлаш үчүн кыргыз тилинде эчтекени деле койбосок, англис тилинде ошол is деген to be этиши ортосунда маанилештирип байлайт экен. Эгерде to be этиши жок айтсаңыздар, ката болуп эсептелинет. Араңыздарда to be этиши менен тааныштар бар болсо керек. To be мага келгенде I am болот, сага дегенде you are болот, анан ага же буга деп жана кыз же эркек кишиге айтып атканда he is, she is болот. Анан биз, алар, силер, сен дегендердин баарына we are, they are, you are деп өзгөрө берет. Муну интернеттен карап алсаңыздар болот. Азыр эмеден мисалдарды түзүп атып үйрөнөбүз. Бул ошол адамдарды сүрөттөөнүн биринчи жолу болду. To be менен мисалы, бул сылык, ал аябай сылык, he is polite. Ал мынча жашта, he is 20 years old мисалы. Ал сулуу, he is handsome. Анан кандай дейт? Ал доктор деп айта турган болсок, he is a doctor деп айтабыз. Is to be этиши дайыма жүрөт экен. Анан адамдарды сүрөттөөнүн дагы бир жолу бул to have менен айтылат экен. To have менен айтканда биз ошонун бир нерсеси бар деп сүрөттөйт экенбиз. Мисалы, кара көзү бар, узун чачы бар, узун бою бар, кыска бою бар, анан билбейм, баш оорусу бар, ич оорусу бар деген сыяктуу бирдекелерин айтып, бир нерсеси бар деп сүрөттөгүбүз келсе, ошондо колдонот экенбиз. Башкача айтканда, to be'ден кийин дайыма кандай деген суроого жооп берген сынатооч турса, сылык, сулуу, узун, кыска деген. To have'ден кийин сөзсүз түрдө зататооч турат экен. Эмне? Анын эмнеси бар? Кара көздөрү бар, анын эмнеси бар? Узун чачы бар, анын эмнеси бар? Тиш оорусу бар, ашказан оорусу бар деген сыяктуу. Ошону to have'ден кийин коет экенбиз. Буга көп деле көңүл бурбай деле койсоңуздар болот. Азыр сүйлөп атканда көнүп кетсеңиздер болот. Эми ошол to be менен to have'ден кийин кандай сөздөрдү коюлса болот экен? Мисалы, to be'ден кийин кандай сөздөр коюлат? Адамдын келбетине, тышкы келбетине байланыштуу сөздөр. Кеттик, азыр аларды окуйду. Биякта 25 киши экенбиз. Могу экранда көрүнгөн сөздөрдү бизге окуп бергенге Капар кызы Гүлжан дейт. Гүлжан, good evening. Hello. Гүлжан, саламатсызбы?
Can you tell about yourself, please? Өзіңіз жөнінде біраз айтып кетесіз бе? Танышып, ана экрандағы сөздерді оқып алалım. Good evening. Good evening. Hello, my name is Guljan. My surname is Kaparkızı. Guljan, where are you from? Do you live in Bishkek or you live in the region somewhere? I am from Vatican. I live in Vatican. Very nice. Okay. Well, Guljan, welcome to Talking Club. Hoş geldiniz Saqa. Now, Guljan, let's read what you see on the screen and we will proceed to the task. Экрандағы сөздердің англисчесін оқып шығыңыз, кеттік. Okay. Tall, short, thin, plump, fit, girls, and beautiful, gorgeous. Yes, beautiful, handsome. Азаматтар, жақсы. Бұл сөздердің бардығын біз ошол to be деген қойып эле адамдарды сүрөттөй берчүбүз. Азыр мүмкүнчүлүк бар кезде мен сиздерге бир Quizlet деген колдонмону көрсөткүм келет. Мен аны өзүмдүн жеке сабактарым үчүн дагы колдоном. Кааласаңыздар, азыр экраным көрүнүп атабы, жок сиздерге өзүмкүнөн кирип туруп көрсөтөйүн. Азыр бир секунд. 1 second. I'm gonna show you my screen right now. Сиздер менен бир пайдалуу бир нерсе менен бөлүшкүм келип атат азыр. Окей, экран көрүнүп атабы сиздерге? Сөздөр. Yes. Окей. Атайын мындай Quizlet деген колдонмо бар. Quizletти телефонуңуздарга көчүрүп алсаңыздар, ичинде атайын монтип англис тилиндеги сөздөрдү карточка кылып алып жаттаганга жардам бере турган сөздөр толтура. Бул жерден ичине кирип катталасыздар дагы, анан кийин англис тилинде мисалы фруктуларды жер-жемиштерди жаттагыңыздар келип атат дейли. Fruits деп жазсаңыздар, бул жака fruits 33 terms деп чыгып калат. 33 сөз деп. Ичинен бассаңыздар, мындай сүрөттөр чыгат. Буну сүрөттү бассаңыздар, сүрөтү бар, беркетине алмаштырсаңыздар, мына 3 урчтук басып койсоңуздар, алма деген беркетинде эмнеси бар? Peach которулушу. Peach. Ошентип чыгат. Буларды ошентип ойноп эле бири-биринен жылдырып сүрөт менен жаттасаңыздар болот. Анан жакшылап эстеп калыш үчүн мындай тестти тапшырсаңыздар болот. Бул жерде турган эмне? Бул жер blueberries, байкадыңыздар. Кийинки болсо бул эмне экен? Peach. Ошентип басып койсоңуздар болот. Любой жаңы сөздөрдү жаттай бергенге жакшы платформа. Азыр мисалы биз сиздер менен жаңы сөздөрдү үйрөнүп атпайлыбы могу эмеден? Азыр бир секунд. Презентацияда мен сиздерге жаңы сөздөрдүн тизмесин берип атам го. Ошол жерлерден сөздөрдү өзүңүздөргө алып алсаңыздар болот дагы, өзүңүздөр жазып жанагы Quizlet'ин ичине, анан оюн катары жаттай берсеңиздер болот, аябай пайдалуу. Okay, for some reason I lost my presentation. Презентациям чыкпай атат эмнегедир. Окей, кайра экран менен бөлүшөйүн, аз коюп туруңуздар саат. Интересно, окей. Alright, let's come back to the lesson. Кайра сабакка кайтып келели. Адамдарды сүрөттөй турган сөздөр. Гүлжан ушул жерден токтогон болчу. Сөздөрдү экрандагы скриншот кылып алганга аракет кылыңыздар. Сөздөр андан кийин пайдалуу болот сиздерге. Бизге бул жакта дагы жаңы студенттер кошулган экен. Биз сабакты баштап койгонбуз мурда эле. Азыр тышкы келбетке тиешелүү сөздөрдү карап атабыз. Азыр колдонгонго аракет кылабыз. Дагы бул тышкы келбеттеги боюбузга, дене мүчөбүзгө жараша сөздөр болсо, бул азыр бетибизди, чачыбызды сүрөттөгөнгө жардам берген сөздөр экен. Буларды дагы бизге бирөө окуп берсин. Ким окуп берсин? Жаркын Иманова дейт. Жаркын, good evening. Do you want to read the words that you see on the slide, please? Jarkın. Good evening. My name is Jarkın. Nice to meet you. Nice to meet you. Өчө экрандан чыкпай эле го сөздөр. Көрүнгөн жокпу экранды? Көрүнүп атат. Көрүнүп турат. Көрүнүп турат го, ошо эме презентация бөлүшүп турат го. Жаркын эме кылып көрсөңүз, жанагы мүмкүн менин сүйлөп атканыма меники закрепленный болуп калган. Чыгып кайра кирип көрсөңүз болот азыр.
видео вызовда эмес, мындай кылсаңыз болот. Макул. Жаркын азыр оңдоп чанда башкаларыбыз окуй берели. Аделя, let's go. Микрофонуңуз жандырылып экен. Сөздөрдү окуй берели кеттик. Нелейт? Adelia? Good evening, Adelia. Hi. Hello. Blondie hair and dark hair, short hair, glasses, mustache, да? Mustache. Шы деп окуyoruz. Mustache, beard, beard, long hair. Long hair. Азамат. Аделя, чач дегенди окуп атканда hair деп окугандын ордуна тескери э менен айтсаңыз жакшыраак болот, э? Hair деп э менен. Long hair. Азамат. Бул сөздөр бизге чачыбыздан келбетибизди сүрөттөгөнгө жардам берет экен, э? Эми ушул сөздөрдү колдонуп азыр бул беттеги жаныбарлардын же Кунг-фу Панда мультфильминен каармандарды сүрөттөгөнгө аракет кылып көрүңүздөр, э? Азыр каалаган бирөөңүздөрдү азыр сүйлөгөнгө чакырам. Ошондо өзүңүздөрдү дагы сүрөттөсөңүздөр болот. Try to describe your own appearance. What do you look like? Өзүңүздөр анан кааласаңыздар слайддагы бир каарманды тандап туруп, ошону сүрөттөп берсеңиздер болот англис тилинде. Албетте, буга чейинки 2 слайдда колдонулган сөздөрдү алып туруп, булардын кээптеси кандай экен? Okay, if you are ready, I see Saudbek has joined our lesson. Saudbek, good evening. Good evening. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. Yes, great. Thank you so much. I'm fine as well. Saudbek, okay, let's pick a character and try to describe their appearance. Сырткы келбетин сүрөттөп көрүңүз бир. Эмен каарман. Okay, first, crane is tall. Crane is tall, okay. And the chauffeur is short. And chauffeur animal. Paw is what's this? Paw is you can use a word in here. Plump, yeah, plump. What's a plump? Paw is plump. Yeah, and the tigress is beautiful. Tigress is beautiful. All right. Well, I agree with you. Now, Saudbek, have you watched this cartoon? What? Have you watched this cartoon? Yeah. Yes, of course. I have watched. Great. That was just a question. No, I have not a question. Okay. All right. Now, I had another question to you, Saudbek. Okay, What do you look like? Өзүңүздү сүрөттөй аласызбы? Келбетиңизди. I am tall. I'm tall, okay. A little fit. I am fit, okay. And beautiful. And beautiful, all right, okay. Well, when we talk about guys, when we talk about men, we usually use handsome more. Beautiful is used women when you describe. Yeah. Very nice, Saudbek. Good job. I think it's a good idea to describe ourselves because we're having online lessons. We've never seen each other in real life, except me, of course. Yeah. You always see me. Биз бири-бирибизди дайыма онлайн көргөндүктөн бул жакшы ой болуш керек. Азыр ар кимиңиздер могу экрандагы эле каармандарды сүрөттөгөндөн тышкары биринчи өзүңүздөрдү сүрөттөгөнгө даярданыңыздар. I think it's just an interesting experience. Калп айтып койсоңуздар деле болор. Биз сиздерди баары бир көргөн эмеспиз, ушунун үчүн ишене беребиз. Чачым сары, көзүм көк десеңиздер ишене беребиз. Okay, Saudbek, thank you very much. Now I want to talk to Parizat. Parizat's mic is on. Parizat, let's go. Okay, I am tall and thin. I have black hair, and my nose is straight. Okay. I think I'm a beautiful woman. Yes. I mean, you are tall, you're fit.
Жол салынанды кандай айтса болот? Oh, I wear hijab. I wear hijab. And next is we should describe cartoons characters. Yeah, you can choose anyone actually. You can describe someone you know, someone close to you, or someone from here. You can pick one character and try to describe in detail. Shifu is small, and he's fast деп койсо болобу? Мындай тез. Yes, of course. He's fast. Also, I think he's smart. Yes, he's very smart. And the panda is plump, and he has big eyes. Big green eyes, alright. And maybe he's kind person. Maybe he's kind. Kind character, мээримдүү character. Okay, kind character. Баса могул жерде character деген сөз эки мааниден колдонулат англис тилинде. Биринчи мааниси кино, мультфильмдин каарманы деген түшүндүрөт, жомуктон персонаж деген түшүндүрөт. Characterдин экинчиси характер дегенди түшүндүрөт. Бирок англис тилинде характер катары азыраак колдонулат да. Мисалы, Panda is a character from the cartoon. Мультфильмден алынган каарман деп айтабыз, character дегенде. Okay, Parisa, good job. Very nice. Thank you. It was interesting to imagine your appearance. Thank you very much. All right. Now, who else wants to speak? Ким сүйлөгүсү келет? Микрофонду күйгүзүп эле отуруңуздар. Мен азыр атыңыздарды айтам, негедир. Okay. Nurjildis, I can see Nurjildis in here. Let's go. Good evening. My name is Nurjildis. Very nice to meet you. Where are you from? I'm from Kyrgyzstan. I live in Naren. I was born in Naren. I live in Kochkor. Now I live in Kochkor. Right. Well, Nurjildis, I have a question to you. In the beginning of the lesson, we were discussing the weather in Kyrgyzstan. For example, right now in Bishkek, it's very cold and it's been snowing all day. Is it snowing in Kochkor right now? No. Now in Kochkor weather ветреный, как будет? Ветреный? Windy. Windy, yeah, windy. Okay, windy. Okay, I see. Thank you, Nurjildis. Now, let's proceed to our task. Try to describe one of the characters here and then yourself. Персонажды сүйлөйтөм, сен өзүңүздү. Let's go. Okay. Shifu. He's short. He's short, Short. Big eyes. He has. And he have big ears. Yes. Okay. He has big ears. Tura. And can I describe mustache? Кетип калыптыр. О жок. У менен эле жазылат. Мусташ деп жазылат. He has a mustache. Thank you. Now let's talk about you. I am tall. I am tall. And thin. I am thin. Okay, tall and thin. What about your face and hair, maybe? I have a short and blonde hair. Okay. And do you wear glasses, maybe? Big brown eyes. Big brown eyes. Okay. And I am very honest. I'm very honest. What? Proud. Proud. Okay. Very nice. Good job, Nurjildis. That's very interesting. Nurjildis, can we get to know you better? What do you do?
Do you study? Do you work? Now I am work in bank. You work in bank. Yeah. Very And nice. I want learning English, and I want traveling in world. Travel. Yes, of course. Oh, good luck to you, Nurjul. You have a very good start. Жакшы стартыңыз бар екен инглиз тилинде. Нуржулды сизге буга чейинки дагы сүйлөгөн эмеге окуучубузга дагы арналат. Сынатоочтордун астына артикль коймой жок. Мисалы, мен боюм узун деп айткыңыздар келсе, I am tall деп эле айтасыздар. Жанагы з деген артикльдар эндер жалаң сынатоочтордун эле астына коюлат, Мисалы, буюмдардан this is a phone, мисалы. Give me the book, сынатоочтордун астына коюлат, зататоочтордун эле астына коюлат. Ошон үчүн өзүңүздөрдү сүрөттөп атканда артикль коймой жок могу сөздөрдүн астына. Okay. Thank you, Nurjul. Now, I see могул жакта дагы очередь тургандар жаңы бир дегенде бардыгы күйгүздү эле. Автандил, may I деп аткансы. Let's go. Hi. About me, I am look like how Paul. I look like Paul. Okay, that's really But I have beard, and my age is green. And Your eyes are green? Yes. Why? Немного, как будет немного? A little bit. A little bit green. A little bit green, okay. I am tall. You are tall, okay. Oh, what's your height, Автандил? What's your height? Boyuңуз канча? Угулбай калды. Boyuңуз канча? What is your height? I was asking in numbers. Айтпай эле коеюн да. I am joking. It's fine. All right. Okay. You have green eyes. Anything else? Дагы? And I have big ears. Look like Shifu. Okay, that looks like Shifu, right? And I have a very, very big brain. Okay, I have a big brain. So you guys, I'm smart. Like all right. I look like Mega Mind. In English, it's Mega Mind. Well, I see you watch a lot of cartoons. It's 50% joke, 50% true. Okay, 50% joke, 50% true. All right. Well, it's very interesting to get to know you. Сиздерди баары ар бириңиздерди жашоодо бири-бирибизди көрүп жетишпегенге ошон үчүн баары бир кызык сүрөттөрүңүздөрдү уккан. Even if you are lying, that's all right. Алдап атсаңыздар деле мейли. Ага деле кайылбыз. It's okay. The most important part is that you practice English. Эң маанилүүсү англисче практика кылсаңыздар болду. Okay, Автандил, can you tell about yourself a little? What do you do? Башкалар менен тааныша кетиңиз, эмне кыласыз? Каякта турасыз? Мага айтып атасыздар? Ооба, сизге айтып атам. Угулбай калды, башынан айтып койсуң. I was asking, maybe you should tell about yourself to your group mates today. Бүгүнкү группалашта койбойсуңуз жөнүндө. I was born in Nokat. And I was studied in Osh Technological University. In Osh Technological University. For IT programmer. And I was working in Moscow and in St. Petersburg. Now I am отдыхаю Kyrgyzstanda. Having rest. I am having rest in Kyrgyzstan. Okay. All right. Thank you, Автандил, very much. Good job. Азаматсыз.
Сизден кийинки микрофонду жандыргандардан бул жакта эме бар болчу. Жанагы микрофон кийгизип эле катардан көрүп жетишпей калдым. Okay, now we have Medina. Medina сизди угуп эле, анан Акылай кезекчи болсун, э? Medina, Акылай, анан Урматбек болсун. Okay. Medina, hello, good evening. Hello, good evening. My name is Medina. Great, nice to meet you again. Кайра таанышкан кубанычтабыз. I remember you from our last lessons. Now, let's start describing characters. Choose one of them and try to describe, and also describe yourself to us. It's very interesting to imagine you. Сперва мен өзүмдү айтып кетсем. Okay, about myself. I'm tall and thin. And I am a blonde with long hair and green ears. And you have green eyes. Yes, eyes. People often tell me that I have a beautiful ears. Beautiful. People often tell me I have beautiful eyes. Beautiful eyes. Very nice. Well, you know, I also like people who have original eyes. You know, brown and dark are popular in Pakistan. That's why when I see people with green or blue eyes, it's very interesting. They look really pretty. Okay, Medina, thank you. Good job. Бұл жақта да бір жүрген емес микрофон. Адель. Let's go. Let's go. Okay. Hello, Adelia. Сөйлеуге мүмкіншілік бар ма? Окей, Аделия бошуна слушать. Туугандар, сүйлөбөй турган учурда болсо микрофонду өчүрүүнү сунуштайбыз, башкаларга шайтеттерин архив кылабыз. Азыр болсо кезекте Акылай болчу. Акылай анан Урматбек турганбыз. Акылай, let's go. Hello. Hi. Good evening. Good evening. Me or she? We have two Akalays in here. Okay, I'm sorry. Now, both of you are actually participating. Three of you. Oh my god, yeah, now I see the third one. Üçüncüңүздөр эми көрдүм. Üçөөңүздөр чогуу сүйлөп керек. Okay. Мен биринчи Акылай Асубакмановну көрдүм. Азыр Акылай Асубакманова сүйлөсүн, анан кийин Акылай сүйлөсүн, анан кийин үчүнчү Акылайды да көрөбүз. Let's go. My name is Akalai. I'm 16. I studied. I study. Where do you study? In school? Okay, you study in school. All right, Akalai. Now try to describe your appearance. Келбетиңизди сүрөттөгөнгө аракет кылып көрүңүз. Алдай берсеңиз деле болот. Long hair. I have. У меня длинные волосы. I have long hair. Long hair. Is it blonde? Is it dark? Qандай? Акылай, угулуда жакшы эле. Еще раз. Өңүн сурап атам чачыңыздын. I have long hair. У меня волосы черные, как I have a black hair. I have black hair or dark hair. All right, good. What about your body complexion? I am short. Short. Okay, me too. I'm short. And I'm thin. And you can say fit. Then sağlık degende düşündürüp fit de. Fitness айтабызбы ошону? Fit. And I'm beautiful. Сулуу сизда.
Yeah, beautiful. Okay. Akalay, good job. Now, thank you for Akalay Asmakunova. It was nice to meet you. Now, let's listen to second Aku. Aku деп қосақ болу, біріміздерді даштырып ашыны. Akalay, check it. Akalay.com. Let's go. Now, tell about Can I start? Of course. My name is Akalay. I live in the ocean. You live in ocean? I don't visit this chat more times, and because of this, you can just don't remember about me because I'm just. But we have several Akays. I mean. Yeah, because I prepared for exams, and that's why I don't visit this chat. But now I want to spend my time with talking with people from another countries, maybe in Kyrgyzstan. First of all, what I can say about me, I have hazel eyes, short, dark. IGB, wait a second. We've got a student. IGB. Сүйлөбөй турсаңызда, сүйлөбөй аткан учурда башка бирөө сүйлөп атканда микрофонду өчүп турганы жакшы, аты укпай калабыз бетибизди. Akalay, keep going. There was an incident with other student. I have short, dark hair, hazel green, maybe hazel brown eyes. It means like 50% green and 50% is как это серое или как вам это объяснить? So your eye is right, something of gray, green, brown all together. Yeah, because when I go for a walk in the street, when sun bright for my eyes, they look like green, but sometimes they look like brown. I see. So on the sunlight, your eye color changes. And I'm not fat. I'm not tall. Как вам еще объяснить? I have 165. My height is centimeters. My height is centimeters. 1.55. I think we are the same height. 65. I'm also short. I'm also short. Okay. 65. 155. 65. 65. All right. Sorry. Yeah. I didn't do well. Okay. Well, then I think you are taller than me. All right. Very good. Thank you, Akalay. Good job. Very nice story, by the way. All right. Now, let's listen to the third Akalay. Üçüncü Akalay doğalı. Akalay, do you have an opportunity to talk? Söylüyorum, küçülünüz var mı? I guess she's busy. Let's go. Hello, my name is Akalay. Hi, nice to meet you. I'm studying at school. I study at school. Good. My height is long. I am tall. Boyum uzun. Tall. My hair is long. My hair is long. Okay. And мен сұлумын деп қойсайым. Сұлумын деп қойсаңыз болады. My hair My hair is қандай чачыңыз? Uzun дедіңіз. Өңі қандай? Blond bu, sarı rengi. Blond. Akalay, жақсы болбай айтасыз бір интернетіңіз начар болып оқшайды. Blond? Жақсы болбай айтады. Okay, Akalay, I think you are having problems with the internet, okay? Жоқ болып кетеді.
Thank you. Now, next. Mikrofonu büyüktürden bu jakta kim barken? Camila. Camila, Айжибек, сиз кошулганда бирдеме дырылдап кетип атат. Hello, teacher. Hello. Is it Kasiet or Camila I'm talking to right now? Kami. Kami, okay. Hello. Good evening. Hi. All right, let's go. Firstly, I'm a taller. I am. I think it's for girls. It's normal. I think 1.65 meter. I think. Okay. And my hair is short. And I'm a beautiful. I have a thin, and I have a small eyes. And I don't have like, how can I say this? Skinny deseniz what? Skinny. Yeah. I'm a skinny. You are skinny. Anything. I have a beautiful lips and anything. I have a beautiful nails and fingers, and my finger is so longer, and yeah. I think it's for genetics. My whole family like this nails. It's something genetic. And yep. And my feet, yeah. It's so big. It's 41 size. Oh, okay. Your feet size is 41. That's very nice. Yep. Is it easy for you to find shoes? Come again? Your shoes. I mean, is it easy for you to find shoes, or it's? I don't know. I'm find for me comfortable shoes, and I find easily. I will find it. You find it easily. Good job, Kami. Well, that's what I was saying. Usually, it's very hard to find shoes for smaller sizes of feet. But I think you got lucky and you find it very easily. Kami, good job. Now, I have one suggestion to make. When you use adjectives, don't put them before adjectives. Санатоштордун астына артикль койбойбуз деп айттык, жаңы мисалы, I have beautiful eyes. Менин сулуу көздөрүм бар деп айтканда, биринчи beautiful кетип атпайбы? I have a beautiful eyes деп атабыз. Ката болуп эсептелинет. Beautiful астында турбайт. Ошон үчүн I have жөн эле beautiful eyes деп айтып кетербиз, That's one thing. Okay, Kami, thank you very much. That was very informative. It's really interesting to imagine, to visualize the way you are describing yourselves. Good job. Nice vocabulary. Жакшы сөздөр чаттапсыз. Now, жантан бери Kami менен кошо микрофонду жандырып аткан Кайсиет бар болчу. Let's talk to you. Hello, good evening. Hello, everyone. Hi. Good evening. Can you hear me? Yes, I can hear you. Very nice. So, yeah. To our students today. Мен сизди тааныйм, бирок жаңы кошулган студенттерге өзүңүз жөнүндө бир аз айтып кетип анан тааныштырсаңыз болот. Okay. My name is Kasiet. I am 15 years old. I'm a student, and I really want to learn English, and I practice it like maybe every day. I go to courses, and I try my hardest. Yeah. So about myself, about my appearance, I'm not pretty. I'm pretty short. I am 164, and I really want to be longer, higher, but I can't be because it's taller. But I think I wouldn't grow anymore because it's from genetic. So yeah. I can't complain.
So I'm pretty short, and then I can't say that I'm plump, but I'm pretty slim. And yeah, and I really try to do sports to fit myself, to be fit, to be more fit. And of course, I think I'm a very beautiful girl. I have big eyes and very long lashes. Like everybody asking me if my lashes are real or they're like fake, and I always say that it's my own lashes, and I don't have plump lips. They are slim, and maybe in the future I would like do filler in my lips. Maybe. I'd love to add some fillers on mine as well, because my lips are okay, but when I smile, they disappear like this. You see, they disappear. Yeah, the same problem. Okay. All right. Well, good job, Kasi. Your vocabulary is very nice. I like it. The only thing is when you use when you describe your lips, it's better to use thin. Slim is for the whole body. Oh, yeah. Thank you. Okay. Yeah, you're welcome. Also, when you tell about height, person's height, okay, you use either tall or I want to get taller or I want to grow the bytsangar, because high is used for, I don't know, material things or buildings. Also, when you say when I am high means you are under some narcotic reaction, I guess. For example, when you smoke weed, bir нерсе чейкип же ичкен учурда мас абалда айтып атканда дагы I am high деп айтылат англис тилинде. Жанагы I'm the highest in the room деген рэптик достор беле? Ошол жөнүндө да. Ошон үчүн өзүңүздөр жөнүндө айтып атканда боюм узун дегенде tollду колдонуу туурараак болот. Англис тилинде сиздер туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн, элдер. Okay, Kasi, thank you. Good job. Эми жакшы сөздөрдү жаттаган экенсиз, азаматсыз. Very nice. Now, I also see here Мақсат Бактыбаева. Мақсат, good evening. Hello. Саламатсызбы, мен жанагы бир тактап алайынчы теге. Бойдун узундугун айтканда, эмнени кошуп айтат дедиңиз ошону? Толду айтабыз. High дегенди колдонбойбуз. Мисалы, боюм дегенди мындай, менин боюм мынча деп айтыш үчүн height деген бой деген түшүндүрөт. Боюң канча десеңиз, what's your height деп сурайбыз англис тилинде. Менин боюм узун деп айтыш үчүн I am tall деп эле коесуздар. Мен узунмун деп. Бойду. Рахмат. Деген өзүнчө сынаточ бар, аны бүт эмелерге I am high деген бийик деген түшүндүрөт. High деген тоолор жөнүндө сөз кылганда колдонсок болот. Бирок адам жөнүндө he is or she is high деп айта турган болсок, анда ал бир нерсени чегип алган деп айтышыңыздар мүмкүн, Ошон үчүн башка майнцар болгон үчүн I am tall деп айткан туурараак болот. Okay, now, Maqsad, do you want to tell about yourself? Good evening, everyone. My name is Maqsad. I am 38 years old. So, about me, my hair is short and light. Светлый дегенде light деп айтам ба? Light colored, you can say brown, maybe. Light color, and my eyes is my big, eyes and my eyes are. My eyes are beautiful and gray. Oh, very and big. My my face is white, and my eyebrows are thick. Koyu деген thick болуп калабы? You're right, Tura. Thick. Thick and black. My I am short. Okay.
энди эме арык деген зин беле? Sin десеңиз болот ооба. Sin с менен. And this in my мен мен коммуникативдүүмүн дегенди кантип айтат? I am sociable десеңиз. Sociable. Социальный. Sociable. I am sociable. Yeah, very nice. Все. That's it, right? That's it. Good job, Maksat. Very nice. Жакшы сүрөттөрдүңүз, аябай nice vocabulary, каштар, коюу деген сөздөрдү билдиңиз. Азаматсыз жакшы. Катышуу жолу сүрөттөрдүңүз. Very nice. Very nice to meet you too. Таанышканыңызга кубанычтабыз. Okay. Now, бул жакта дагы бирөө микрофонду күйгүзүп жантан бери кезекке туруп аткан. Окей, ким сүйлөйт? Ким сүйлөгүсү келип атат? Өзүн сүрөттөгүсү келгендер азыр микрофон күйгүзсүн, көрөйүн. Бул жактан. Барыңыздарды атыңыздардан атап чакырганга. Hello. Hello. Ой, hello, Sumaya. Good evening. Hi. My name is Ajibek. Ajibek? Oh, Ajibek, your name is different. Sumaya деген атын менен кирип атасызбы? No. All right. Well, anyway, Ajibek, nice to meet you. Let's describe you. Let's listen to you. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз, келбетиңиз жөнүндө. What do you look like? Кандай? I am tall. Very nice. Tall. I am 10 класста окуйм элек. Кыргызча айтып берсеңиз, чогуу көтөрүп алсаңыз тилинде кандай дейсиз? Мен 10 класста окуйм деген. I study in 10th grade. Мен окуйм 10 класста. I study in 10th grade. Кайталап айтып көрүңүз. I have a long black hair and I am the best student in my school. In your school, good. I live in Osh. I live in Osh. Okay. Dark hair. I have dark hair. Чачым кара. That's it. Кепти. Long hair. And long hair. I have long and dark hair. Desеңиз болот, экөөнү бириктирип. Very nice. Good job. Thank you. Рахмат. Now, I've seen Burak as well. Burak микрофонуңуз жандырылып болчу жаңы. Let's get to know you. Burak, good evening. Okay, бошуңуз окшойт. Jika, good evening, Jika. It's really nice to see you. Hello. Hello, how are you, everyone? Hi, everyone. I think you remember me. I remember you from the lesson. Good evening, nice to meet you. Students here. 10-дан 15ке чейинки активдүү кетип турган студенттердин баарынын аттарын билем. Ошон үчүн. This time is inconvenient for me, and so I can't join you on time. Yeah, I see. Lots of people join later, but I think this 7 p.m. is comfortable for most of the students. Көп студенттерге мурда опрос кылган боюнча ыңгайлуу деп чечилген, ошо бойдон I don't know if lots of students will say that they want to move it, then maybe we'll consider changing. Okay, I understand. Let me. Can you introduce myself? Yeah, I'm a housewife. I learn English by watching videos in English, and I learn English by myself. Describe me about. I'm also short, and I have a dark and long straight hair.
Very nice. That's great here to speak. Yeah, and I have a beautiful eyes and кашта не дейсиз? Eyebrows. Brows. I like how I look. Oh, very nice. Good job. I'm not fat and not thin. Not fat and not thin. Somewhere in the middle, right? Okay. Yeah, middle. And I have a headache, big headache or belly. You have a big belly, you mean? Yeah. I need to exercise. Oh, you need to exercise. Okay. Yeah. Jika, can I guess you were a mom, right? Do you have children? Yeah. Of course, I have 3 daughter and a son. Oh my, 4 children, I think after 4 children, it's totally fine to have that. Female body always changes, and we understand that. I think all moms are beautiful. So yeah, good job. Thank you very much. You're welcome. And that's it. That's No, it, right? that's it. Okay. Jika, good job. Very nice description. I'm glad to see you. Glad to hear you too. I like our lessons. Мен де біздің сабақтарда аябай күтіп қатысамын. I like talking to you. Барыңыздармен сүйлөшкөнү жакшы көрөм. Кыргызча англис тилинде сабактар көп өтүлбөйт, ошон үчүн мага да кызык сиздер менен сүйлөшкөн. Very nice. Now, кийинки слайдка жыла турганга убакыт келди окшойт, Башкалар дагы өзүңүздөрдү сүрөттөгүңүздөр келсе, баягыдай эле жанагы биздин каналга кириңиздер. Каналда жанагы пост бар го. Talking Club'га чакыруу постунун астына комментарий калтырып, өзүңүздөрдү сүрөттөп коюңуздар. Сабактан кийин кирип алып, ошол жактан да сүйлөшөбүз. Мурдагы сабакта жана self-care'де дагы өзүңүздөр жөнүндө кантип кам көрөсүздөр жазып коюңуздар деген кирдим. Сонун лайфхактар жазылыптыр. Өлө таң калдым, көп кылып жазып кетиптир да, ошол жактан жооп берип, ошол жактан да практикалашсак болот, in case. Alright, now let's move. Жыланды сабак бүтөйүн деп калды, 10 мүнөт 15 мүнөт убактыбыз бар экен. Now, биз эми келбетибизди сүрөттөдүк, бул жакта monkey, tigress мультфильмден дагы кемелерди сүрөттөдүк. Эми мүнөзүбүзгө өтөлү. Мүнөзүбүздү сүрөттөгөнгө могу сынатоочторду бул жакка коюп койгом. Буларды азыр колдонуп туруп, өзүңүздөр жөнүндө айтып бериңиздер. Мүнөзүңүздөр кандай? Буга чейин айттыңыздар го, мисалы мен мындаймын, боюм узун, көздөрүм чоң кичине деп, ошентип эле азыр сиздин өзүңүздөрдүн мүнөзүңүздөр кандай, анан сиздерге кандай адамдар жагат, ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Now, before we proceed to, I would like who? We have Guli in here. Guli, good evening. Good evening. Please, words we see in the slide and slide сөздөрдү окуп алып анан кийин. Sorry. What Yes. I didn't hear your question. Hello. Can you hear us? Yeah. Okay. I was saying, бул жердеги слайдтагы сөздөрдү окуп алып, let's proceed to describing you. First, tell us what kind of person you are. Өзүңүз жөнүндө айтып, өзүңүз жөнүндө. Анан кандай адам жагат сизге? What kind of people do you like? Please tell us. Okay. What kind of people I like? What kind of people I like? Yes. I like kind people, friendly, smart, creative, funny. I don't like talkative people. I love quiet, responsible people. Reliable. I mean, reliable. Also, supportive. With good sense of humor. Okay. Very nice. Really good job. Now, can you please tell us how would you
describe yourself. Өзүңүздү кандай сүрөттөп бере алат элеңиз? Могу астындагы шаблонду колдонсоңуз, I would describe myself as a адам деп. I would describe myself as kind, not talkative. Can I see the word or what? Yeah. I am kind. I am not rude. I am friendly. Yeah, but sorry, I don't smart. That's smart. It's okay. Don't worry. I mean, I think you are smart. You speak English very well. You live abroad. Sometimes I am funny. I don't. I am not talkative person. That's okay. Sometimes I am quiet. I am very responsible person. Also reliable. I am big support person. Supportive person. Supportive person. Also, I have big humor. Big humor. All right. Your sense of humor is really good. Okay. Really, thank you very much. Ask you a question. Your voice seems a little down today. Because I am now outside and around me a lot of people. Oh, I see. Okay. Usually your voice sounds a little more energetic. No, that's totally all right. I just got worried a little. Okay. I am okay. Thank you. Bye. Now, we have Aykul in here. Aykul, good evening. Hi, hello. Good evening. Hello. Yeah, nice to hear you, Aykul, as well. Aykul, let's go. How would you describe yourself? Өзүңүздү кандай адам деп сүрөттөй аласызбы? Сиз менен сөздөрдү колдонуп, and then tell us what kind of people do you like. And please, if it's Okay. I would like. You can say. Describe myself. I would describe myself as firstly, fantastic, honest. Oh, fantastic, honest. Okay. Yes. Responsible. I mean that I am group person. You know. Extrovert. Yes, I can work very well as a team. And then I will be responsible. So I am creative, friendly, supportive, supportive with my humans or person. I know. I don't know. Supportive towards my close people. Close people. Yes, close. Towards. Okay. Yeah. Towards. Too close. Okay. All right. I see. I will thank you. Now, what kind of people do you like? I prefer honest people, neat people, maybe generous and friendly. And friendly. Okay. Yes. Thank you. Good job, Aykul. How are you? It's been a long time. I think I haven't seen you on our previous lesson. Yes, I forgot about lesson. Yes. So I'm so sorry. I forgot. Yes, today too. All right, it's totally fine. Don't worry. Тамашалап атам. Ар кимде жумуштар болушу мүмкүн. It's also very late for having a lesson, so that's totally all right. It's good that you joined back. Кайра кошулганыңыз жакшы болуптур. Okay, thank you, Aykul. Now, Jika's mic is on. Let's listen to Jika. Jika, first let's try to describe yourself. Өзүңүздү сүрөттөп, анан кийин Okay.
I'm a very shy person, and I'm likely quiet one. And when I have a good mood, I'm fun. When I have angry, I become rude. Rude. Okay. Thank you. That's very honest. Good job, Rahmat. And I like who kindly, who supports me, people. And I like honest people. You like honest people. Very nice. Okay. Good job, Rahmat. Thank you. Now, do we have baldardan бар бекен? Жентен бер жагын кыздарга сүйлөп балдарды унутуп калыптырбыз. Okay. We have music here. Hello, Adelia. Okay, there is another student who's talking. Почка деген колдонуучу бар экен. What's your name? Атыңыз ким? My name is Sumaya. Sumaya, okay, hello. Буга чейин Айжыбек кирди эле Сумаянын телефонунан эми Айжыбек Сумая өзү кирди окшойт, э? Sumaya, how old are you? What do you do? Канчадасыз? Hello, Sumaya, канчадасыз? All right, okay. 11 жаштамын. 11 жашта. All right. Аделиядан сүйлөп аткан турбу? I don't understand right now what's going on. Кайсы колдонуучу сүйлөп атканын адашып атам. Okay. Sumaya, thank you. Жообуңуз даярбы? Кандай адамдар жагат сизге? Сиз кандай адамсыз? Айтып бере аласызбы англисче? I like smart people. You like smart people. Very nice. Can you describe yourself? Өзүңүз жөнүндө айтып бере аласызбы? What kind of person you are? Өзүңүз кандай адамсыз? I quickly find common ground. I am an intelligent, compassionate person. Okay. I am an intelligent, акылдуу жана compassionate, боркер, compassionate. Туурараак айтканга аракет кылыңыз. Жакшы сөздөрдү таапсыз, азаматсыз ошолордун окулушунда карап койсоңуз болот. Okay, thank you, Sumaya, very much. Микрофонду өчүрүп турсаңыз болот, азыр башкаларды укканга аракет кылалы. Now, Adele, gentlemen, microphone general. Let's listen to you. Hello. Hi, one more time. Let's go. Adams, what kind of person you are? Describe yourself, your personality, I mean, and then tell us what kind of people do you like? I'm smart and funny and quiet. Quiet, and with good sense of humor. And friendly. Friendly, good job. Now, what kind of people do you like or do you prefer? Кандай адамдарды жактырасыз? I like neat, gently, gentle, nazik kişi degенде gentleman, жакшы камкор алган адамдарды айтып койсун. Okay, next. And friendly. Friendly people. Yes. All right. Thank you. Good job, Adele. Very nice. Now I see Parizat microphone general. Okay, let's go. What kind of people do you like? Quite. I'm quite and friendly, and kind and reliable person. Reliable person. Okay. Reliable person, and I'm not confident. And I prefer kind,
cheerful, cheerful, generous, and friendly person. Friendly? Yeah, a friendly person. I want to be fun or cheerful person, but I can't. I look very strict. Okay, so lots of people might think that you are strict, but when they talk to you, maybe you are fun and easygoing, right? Сүйлөлүк кезиңизде, сүйлөшүү кезиңизде строгий көрүнүшүңүз мүмкүн, э? Yeah. Чындыгында строгийсизби? You are strict in real life. I'm not a talkative person. That's why other people think I'm strict. Okay, I see. Well, it's very common in Kyrgyzstan. Кыргызстанда адамдарга эң ыңгайлуу мүнөз ошол да, ачык, көп сүйлөгөн, көңүлдүү адамдар жакшы көрөт элим бар. Ошондой болбосо эле болду да, характери начар деген категорияга киргизип коет. People don't really like to talk to people. So that's very relatable. My mom is also a quiet person. She's very nice. She's very talkative and fun, close relatives. But all in all, she's very quiet. And sometimes people think that she's strict because she's quiet. So it's very common, I think, in Kyrgyzstan. Good job. Thank you. Thank you. Now, Автандил. Жантан бери жалаң кыздар сүйлөп атат экен. Азыр Автандил менен Саатбекти сүйлөтөлү. Let's go, Автандил. Hello, second time. I come back. Welcome back. Now, Автандил, how would you describe yourself? Өзүңүздү кантип сүйлөтөйт элеңиз? Анан, what kind of people do you prefer? Кандай адамдарды жактырасыз? I am very, very smart. No smart. A genius boy. What kind of boy? Genius boy. Кандай дедиңиз? Genius. 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 Oh, nice. Very nice. Anything else, Dagы? I have nice goodness, and I'm very quiet, but Айтугандар, Автандил сүйлөп атат. Сүйлөй элек болсоңуздар, микрофонду өчүрүп отуруңуздар. Рахмат. Автандил, keep going. Thank you very much. You're welcome. Жанагы good sense деген жерге барганда жакшы болбой калды, I have good sense of humor, and I'm quiet, but and I am very forgetful boy. Forgetful boy. Okay. All right. And friendly. Friendly. That's it, all. right? Okay. Thank you. Now, what kind of people do you like? I love beautiful girls. Yeah. Ой, we are talking about personality. Адамдын келбети эмес, көңүлчөсүн характери жөнүндө сүйлөшөбүз. Let's go. I like talkative peoples. Talkative people. People өзүнүн көп кишинде турат, аны аягына эс уламай жок. I like talkative people. Okay. I'm sorry. So, I like talkative people because they короче көп нерсени айтышат. They will tell a lot. They tell more, and I have пайдалуу нерселерин ала аласың. And I will take their advice. I will learn a lot from them. I will learn. And I like. If a person is talkative, it doesn't always mean that he says useful things. Жөн эле көп сүйлөгөн адамдар болот да, дайыма эле пайдалуу нерселерди айтып бербейт. Anyway, you like talkative people. Баары бир жагары көп сүйлөгөн адамдар эле. Жакшы ниет кылып коербуз да. Okay, all right. I agree with you. Thank you, Perizat. So yes, sometimes people just speak a lot, but they don't really say useful things, right?
And I Okay. like pessimist people. You like what? Pessimist people. Pessimistic people. Why? They are very smart people. They're very smart. And mostly they're very realistic ones as well. I think that. Okay. Anything else? It's all. That's all. All right. Thank you, Автандил. Good job. Thank you. Негизи ушундай кыздардын көбү ою бир жерден чыгат экен. Ошон үчүн балдарды угуп турганга аракет кылалы. Окей. Thank you. Дагы жооп берем деген бирөөлөр барбы? Азыр кол көтөрүп жооп берсеңиздер болот. Сабак болсо аягына келейин деп калыптыр. Көбүңүздөр сабактын башында. Окей, кайны. Hello guys, again. Hi, hello. And my character is I'm a mature person and generous, and for another person, I looking like another. For someone, I like kind of rich, kind of friendly, and kind of very smart, kind of very, how can I say, like beautiful, but my enemies, I will like leave my. Oh, okay, like a witch. Witch. Yeah, I like a rich, and for my person, I like quiet and like good person, and like funny. And when I with my people, I like kind of like another, like this world. Then they don't have эң жакшы адамын кандай десем, like a good person. On the best. So you can say, I choose people. Мен адамдарды тандайм. I am nice with close people and I am rude with people who I don't know. Тааныбаган адамдарым менен мындаймын, жакын адамдарым менен башкача. I am different with close people and I'm different with distant people. Алысыраак адамдар дегендей. Oh, I mean another person see me another, which how can I say? For example, you see me another, and your eyes will see me another. And when I see first, how can I say? When people see me firstly, I will talk first. I will break ice firstly. Okay, you start the conversation first. Yeah, I'm kind of friendly person, but another person I like witch. Okay. To different people, you can be sometimes bitchy. Типа бу менен дагы айтсаңыз болот, bitchy деген ошо характери оор деген түшүндүрөт да, мындай начар мамиле кылышы мүмкүн деп, тааныбаган адамдарыңызга башкача болушуңуз мүмкүн. Okay. I think we all are the same. Адамдар негизи ушундайбыз. Канчалык бирөөгө мисалы жакшы мамиле кылсаң, ал өзү начар деп ойлоп калышы мүмкүн. We can never control other people's minds. Башкалардын бизди кабыл алуусун эч качан контролдой албайбыз, эмне ойлосо ошону ойлошот. Okay, Камила, thank you. Now, what kind of people do you like? Кандай адамдар сизге жагат андайсыз өзүңүз? I like people like rich. Rich people. Yep. Rich? No, I'm just joking. I like people like well, friendly, it's okay. smiling. I mean, it's a capitalistic world, it's very effective to have these things. All right. Anything else? Anything. I like people mature. Mature. Yeah, I like friendly and
take yourself neat. Keep yourself neat. Keep yourself, yeah. And kinda a social person I like, and I like to smart people I like. When I speak with smart and positively person, I feel myself like another, like kinda good, and I will feel like motivation, like this. Okay, you feel motivated when you talk to positive people. All right, very nice. Thank you. Now, let's wrap our lesson up, I guess. Сабакты жыйынтыктап баштайлы. 20 мүнөт өттү 8-ден. It's almost the end. Баарыңыздарды сурап жетишпей калдым, бирок ойлоруңуздарды билген мага кызыктуу. Азыр ошон үчүн давайте баарыбыз чогуу каналдагы могу эмен жөнөттүк го, Talking Club'тын чакыруусун. Ошонун астындагы комментарийди басып, ошака жазып коюңуздар. Мен азыр сабактан кийин ошака отуруп жооп берем, because it's already getting late. 8:30 боло баштаптыр. And even if I'm gonna talk to everyone right now, I don't think I'll have enough time to ask. Баарыңыздарды азыр сурап жетишпейт окшойм деп койдум. Ошон үчүн жазуу түрүндө калтырыңыздар. Бир аз сүйлөп практикалаштык, жазганы дагы практикалашсак болот. I'm gonna show you the slides one more time so you can take screenshot. Screenshot кылып алганга могу слайддарды көрсөтүп атам. Please take a picture and see you in comment section. Азыр сабактан тышкаркы колдонмо жөнүндө суроолор болсо берсеңиздер болот. Сабактар жөнүндө. The rest of you with your ideas, ойлоруңуздар менен могу посттун астында күтөм. Сиздерди комментарий астында. Please write your opinions. Ошол. Суроолоруңуздар бар болсо азыр сурасаңыздар болот. Анан биякта катышып аткандардын жартысынан көп микрофондоруңуздар өчүк экен. Күйгүзбөй койдуңуздар өзүңүздөр. Ойлойм, сүйлөөгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болду окшойт. Кызыктырган суроолор болсо дайыма телеграмга жазсаңыздар болот. Ойлоруңуздарды тияка комментарийге калтырсаңыздар болот. Мен өзүм же курстун менеджери барып окуп карап коебуз, Okay, thank you for joining the lesson. Сабакка катышканыңыздарга рахмат. I'm very sorry if I didn't manage to talk to all of you. Баарыңыздар менен сүйлөшүп жетишпесем кечирим сурайм. We're a lot, көппүз, Okay, Jika, do you want to say something? Thank you for your lesson. Thank you so much. It was very fun.